Kami Gilia People Social Organization MPSO kum kadak pan penpau ya kajis ngolam ya wayu brio bala syutia pang mentar kisnam haka khalai terik noi wing arjar puai krali ban ajirap de kimarbam harngkat kasong pisah uteu brio belangat haka tai kalonot latip kerteng kum umika sungo ubasong basa haka snong terenga bat bladon laipos nam kerta lembat kalok bat ikhon kantai Kibahin kilai tu bau umika ulayo ya kate gajing sistem yap siliang kebalaban yu mentala arsnam tam kadau kolong badai namar bolo hap najrong wayu dieng hakapor bau danglik bela ngor dieng nong keliang hakawai kakper laong banadu uyo ya kate gajing sistem sim lala wat banki na gajing thia kabau thia pang ya kinong ilam ka MPSO la senran langru dau rangba snong kate gasnong ba bol khong tengkun lembat officer in charge ka tengah police outpost UNS lam ubalano senyang lang syakani klong yeng na kaliang jongi kumki para bangai kibran ka balang ka jong blai na kawai ka pors ka waipan hijo ai ka jing yarab di na kawai ka pors ka waipat man na kasing ya kita yau ki banai continue kuno ya ka ban kersan ni na marimla su ban tre ban kata do ni wai khun bad i mi khun jong i ro 11 ni man na kasni na matang yo i bai dan pring jong ka jing kakdu na mar kata ai ko blai ngam ta jong pi kisteng ba pi yo i ke ni ki ai ke bara ka ba ne para jong i dan pring jong ka ni ka jing sitam ya kedua ya kena kajing dan namar kata kini ki ke ibarat kajing pancingak jong pi ngai bau bleyok ban kerku hakaba kajing ai sum ha jong pi barak kalong ka ban ai musim ngam ta jong ne badan pring jong kajing stam dan namar kata ai ko bley nam ta jong pi wei tang ka wei ngakapat ya pi ba pin sawa ban yai kan maulem ngam ta jong ni badan na po tengah khamtam ai don boda kajing ai ka bun rukom na we ka pos ka wei pat pari sang tanadro ka bayok pin kendo kumne bat kini kiseng halang hakaba dan kejing kermen baki kiseng halang kedai ke nong pe kidang pe yang iki dai benrio bat mengiru kedai ban yai le berkat bat ki bat maki kedai ban imla bat ni ikwa ba kita kiseng bakan ya dan bentalam bat ni hakata hurkam nang ba benum dan keno kajing ya pharjing mod benum dan keno kajing kelum kenap kajing dai pas nong patha bat khamtam bat kiseng bayak ban ya pentulun lang iki kam khamtam iki tain bada ikwa ban yelong kawai hakaba nyo ya kaban pai ban khmi ya kajing kajing stam jeng ne ki pasang pathaw badan kan kasnau tan mar ta khub lai sibot dam ta jopi bara belai ne ban kerkhom ta jong pi ba kaseng jopi kanang roi kanang yar sakmat bat nga duai ba belai ya kaban penmi ya kita ki breu ki ban te kaseng kaban te nadu kadonon khamdan kum kanu kata ka mensim bong ban khan simet dan ne kaban taban mentai lade pai ne kaban taban sakriya ka imlang kasalang ban sakriya pajba ban sakriya ka jai ben Cerdak kaseng MPSO kaya hakata korokam. Dan kali juga orang pasang kalau ibarat ketika man kadiang, kijing perkat ia banyak film nun sebelang nak kau kapar sekawipat.